wiki no periferikem io no pakate komedi lawa katon pain tua pain mut cuma kau fino pangai kok ni mana ada yang motor kaina muli aku tua ni live stream di Facebook tapi hoki YouTube aku buat tuai kata apa ni kalau pergi mau amat kemayan ni petu per semula kalau tahu mau apa kau mau mai tahu mai spesial na kami lodo mau kau mai motor kita ni ben wa ben atau ni korek ke perahu mai pergi tonton kita mai tahu rumah Kue mau kau yang mai, kue konspirasi Westiana, dah mai family kurtene, dah mai taluna associate professor takta Melia Fama Kuplot, dah mai lewat family kita ni, bau ke kiwa dan kau mai family Ofanoa, dia mai family Ofanoa. Akhirnya dahulu maya peristiwa bahkan pengelau. Kaya mau maya tahu maya sesuatu apa lodo, kami itu mahasiswa. Korea nato sesuatu mau fasih. Tentang tahu maya sesuatu apa lodo kepantaman. Kalau di mana,
Pokok tahu organisasi Katolika di programa untuk Medan Pokok organisasi Katolika untuk kita ini. Tahu apa pengai yang berbangai taman fafen ni mengiau kalau pada Eropa bertemu dengan di Kaimana alon filokepat tahu ke kapitayo alon kuat itu di Filipina mereka orang luar mai kita beli tak punya sesuatu yang konstitusional mau kapun main tahun apa pakai menua malah tahun saya pengamokan wane kia berbeda kita lah tu sel berfahari pakai mengiau malah apa ini luar ketuilan kelas bertolu kumi cibia sampai waktu kapun main bersama dia malam. Kau main tahu sias Katolika, kau mau menau tahu nggak untuk kalian sias Katolika malam. Kau faham ki asyik itu dari dua yang tak berhubungan. Kung fatawa tu loti la kepa kama e ministra e kabineti di perela tu perua ke mau fama lo tu fana ta ta do tu responde kai atamu ya kita ke fa ho ka de ki patomia ka ko so ke ta ite ka mo fi e fia fa ko ni ai kai na lo tu questa cattolica Sanata Maria di luto habemu loto. O kai te haere mo ua. Ka koni o mamaki o toke ma omi ki nau nawe a ta mai mai maka polo alo o fono. Ko mea whakawai kai maka ko se mau masi. Ka koi fono la e fia koi ni. Ko mau fi ta kano pe ki tau fohe. Ke tau tupe o kone habao masau mai. Ko ini kita ngarong ko feina apa tak sih boleh kau sih Katolik semacam lagi itu ko kita mau tok man dia ko si bang benta uno papakato pata almonuan patalon paitu paini pesan piawa no vestima moyon siene alu pe alu tangi pe one to falukunga pula ko siene ha u ko ha fia o to eni ufuwa mau ofa ke feitu una Pamohong kolistu tu koto apeo paintu ai paini mutu pamotewa fatongia kwe ngafa famo himi kwe maulotu pia mwe maurufia mai ke ola iyo he ola he kwe tuala he tau hiki ai te veleva he mautua ofa
Universitas Katolik Lutu. Koe te kau ngape omore karunga lava. Ai whare o whila ke pa. So e whamapopo mai kau tauhipanga. Koe panga i taha mano, ni maafe, ki wangi au whātaha. Malo, malo e opa. Ia e tāurunga ko tāpuni mai ki he te pile, te ki whakaonga tupe. Me tokani mo tala munu ki kau ako tutu ko hawe loto, pe mo president ni ako tutu ko tong high school, me ngawe lahi ko whai. Ko e ofa mo popo ia me aka nes fisilau tuifua, kalase tahi fit nima, Susana fisilau Wolfgren, kalase tahi fit wano, mo seini fisilau latu, kalase tahi wa fit fa, ko e paangai tahafe. Pangai tahafe ko e ngahi ngoa ko e nau kaongo atu malo DJ aiki o te motu i tau mea. Ko e tau runga i seas pe siriana tau taina o hawe lodo, pe ngoia mo e paanga e tahamano ua afe te au. Malo Tatar pegi he taulunga ke hokamai. Loto ngai Korea pegi u whangai whakatapu kua tak mai taulunga tai mini kum te teu pia me itua. E whakahoko ia he ki tahina KCC au pitu ko Emma Grace. Ko taulunga ko ni ko manatu ofa mai e Pataloni a Havalin latu se kona, TJ se kona, ko nanasi se kona pa mo te vita latu ko ni henu ku whakautua e halatahi ka unau heni he kia whini ki whakahoko ai tālunga ko ni. Ko ne mau pe pasi ka in tālunga pe kataki o whakahoko mai e pasi malo e ofa kakao mai pe me Amerika, malo Havalini. Talunga ko ni famor more
kata kipe he whakatontono aki. Koe tāwunga koe sa spui sinana hawi loto, ne whiunga moi pāngai tahamano, pamonemon. Koe tāpun nai ki te pilea tāwunga sa spui siri asasi tonga tawataina. Uia kau koristu tuku koe ni. Ko tonga mao, si ola marimari, paula whanua, Dr. Seula whanua, siuri fifita, laisane le polo fifita, ana man finau, ewe finau, mele umatea finau, ana fusipongi finau, punua mana pi feleti, latu katoa, simia kapatolu, usabia atwe kaho, tek-teki, kepangai wafeteau, malo. Koe taulunga hoko, koe familia o rinko whaoliu, koe taulunga hoko e maupe, pia katak mai family, pau whakao mai hataha. Whakatapu atu Lord Fiela Kepas, whakatapu atu Lady Lupe Fiela Kepa, whakatapu atu ke Minister mo ui, pehe ki he eik Minister ako, kakoi Palestini o e ako tutuku o Tonga High School. Kai atako mau ki family ke kau i he lau, pea lau i he kau, he maalari o pōko e ni. Koe tau o lunga o pamana ke whakahoko, koe fia ai family o Israeli hikule o whaoriu, pea monunia whaoriu. Pea ko mau fia ke whakakau ai o mātuani i he koristu tuku ho mau ki family. He koe li oa o ena mo ui, na ana tukuange mea kotoa pena na mau, ka na wholaua mai a tonga tapu, pea moe paintu ua, koe uhia koe bilitaki, ke fuaki hona taimi, koe uhi ke whakaakoi, mautolu, koe na whanau. Koe lisi ani o e whanau, pea moe whangamakapuna o Isleri pea monunia whaoriu. Ko si o sifa pasa whaoriu. Te vita o maki whaoriu. Si au si tiliva whaoriu. Ko nau pekia, pea nau toka te mei piki pea vela. Mele koula yang whaoriu. Jamie Tavina Whaoriu, Rinko Whaoriu, Alilia Tuitupo Whaoriu, Pensimani Whaoriu, Carl Michael Whaoriu, Mosaia Whaoriu, Sylvia Whaoriu, George Whaoriu, Hiliati Aloeli Whaoriu, Peheke Finemotuani, Tarikilangi whaoriu kai tuu, pea mohok whanga ki uhiki ko saupo kai tuu, mele tupo kai tuu, pea moe ongo ako lolotonga ko Natalia